U poseti gradu Jagodina je delegacija iz grčkog grada Katerini Paralija. Svečani prijem organizovao je predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma. Na samom početku prijema za grčku delegaciju predsednik Skupštine grada Jagodina Dragan Marković Palma objasnio je svom grčkom kolegi Konstantinosu Koukodimosu zašto sedi na hoklici na stolici, a ne u fotelji. Na moj predlog su prodate fotelje koje su bile za predsjedavajućeg, sekretara i zamenika predsednika Skupštine. Prodali smo te fotelje, dali pare od prodatih fotelja porodicama koje imaju troje više dece, jer političari se ne biraju da bi ušli u fotelje, već da nešto rade za građane. Predsednik Skupštine grada Jagodina Dragan Marković Palma je pozvao studente iz Grčke da ponovo studiraju u Srbiju kao što je to bilo nekada i zahvalio se Grčkoj što nije priznala nezavisno Kosovo. Ono što mi danas želimo da se vrati saradnja između Grčke i Srbije i grčkih studenta, da grčki studenti studiraju u Srbiji kao što je to bilo pre 30 godina. Šef grčke delegacije u poseti Jagodini, gradonačelnik Katerine Konstantinos Koukodimos, koji je i funkcioner vladajuće partije Nea Demokratija premijera Mitsotakisa, rekao je da će glavna ulica u Paraliji nositi ime Dragan Marković Palma. Inače, Dragan Marković Palma je počasni konzul Grčke u Srbiji, počasni građanin grada Katerini.